Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro by'Isano TV show, twizera ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugiye kugaruka rero muri music nyarwanda, tugaruka kuri top 5 y'abahanzi bakunzwe cyane cyangwa barebwe ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane turibanda ku rubuga rwa YouTube. N'abahanzi rero barebwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, bakarebwa nanone n'abanyarwanda kurusha abandi. Turavuga rero abo bahanzi top 5, tuze no kuvuga indirimbo zarebwe cyane muri uyu mwaka wa 2024. Ni indirimbo z'inyarwanda zarebwe n'abanyarwanda gusa. Turaza kuvuga mu bahanzi bakunzwe ndetse banarebwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Turaza no kuvuga abahanzi barebwe n'abanyarwanda, tutitaye ngo ni abahanzi baturuka mu gihugu cy'u Rwanda. N'abahanzi rero tugiye guhera ku bahanzi rero barebwe cyane, bafite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zarebwe cyane ku mbuga zigiye zitandukanye, ariko by'umwihariko urubuga rwa YouTube nirwo tugiye kureberaho. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga uwuhe muhanzi? Ku mwanya wa mbere turahasanga umuhanzi Ngabo Medal. Umuhanzi Ngabo Medal rero niwe ufite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube, kandi zikarebwa n'abanyarwanda, zikarebwa mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo zaba zarebwe n'abandi bo mu bindi bihugu ariko bakazirebera mu gihugu cy'u Rwanda. Ngabo Medal rero nubwo yaretse indirimbo za sekira akaza mu murimo wo kuramya no guhimbaza Imana, ariko indirimbo ze zakomeje kurebwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwuhe muhanzi? Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi Chris Easy. Chris Easy nawe ni umuhanzi wakoze indirimbo zigiye zitandukanye muri uyu mwaka wa 2024, ndetse zirarebwa cyane ku mbuga ariko by'umwihariko urubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa gatatu turahasanga uwuhe muhanzi? Ntago ari umunyarwanda, wakwibaza ngo ninde? Ni Diamond Platnumz. Ubundi mu busanzwe Diamond Platnumz yabaga afite indirimbo zarebwe cyane, mbega ukabona mediaje ku mwanya wa mbere Diamond yamukurikiye, ariko ubu Diamond Platnumz ari ku mwanya wa gatatu mu bafite ibihangano cyangwa se indirimbo zarebwe ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa kane hari Api Clever na Dorcas, baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, baririmba indirimbo zihembura imitima ya benshi. Nibo bari ku mwanya wa kane mu bakoze indirimbo zikagenda zihembura imitima ya benshi, ndetse zigakundwa zikarebwa cyane ku rubuga rwa YouTube mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatanu hari Ambassadors, nayo yararebwe cyane n'abanyarwanda ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya dukomeje noneho tukajya no ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu hari umuhanzi Israel Mbonyi. Israel Mbonyi nawe afite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zirebwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, by'umwihariko urubuga rwa YouTube, akaba ari ku mwanya wa gatandatu. Gusa we izi indirimbo ze koko zigiye ziri mu ndimi, harimo Amin Samehe, harimo indirimbo Nitamini, harimo indirimbo ni Nasiri. Murazizo ziri mu rurimi rw'igiswahili. Abagiye bazireba ntago ari abanyarwanda, bagiye bari mu bindi bihugu nka za Tanzania, Kenya, Uganda n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko umwanya wa gatandatu rero mu bafite indirimbo zarebwe kuri YouTube mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa karindwi n'uwa munani, ari naho tugiye gusoreza, hari Bruce Melody na The Ben. Bari ku mwanya bose wa karindwi n'uwa munani, dore yuko indirimbo zabo zarebwe ku kigero kingana. Ntago ari abo gusa rero bafite indirimbo zarebwe, dore ko harimo n'abarimo John Kizigenza, harimo n'abakobwa, harimo nka Bwiza, Ariel Ways, ndetse harimo n'abandi bagiye batandukanye barimo nka Aline Sano. Reka dukomeze rero muri top 5 tubabwire abahanzi bafite indirimbo. Turababwira indirimbo rero zarebwe cyane nanone mu gihugu cy'u Rwanda, zikarebwa n'abanyarwanda kurusha izindi ku rubuga rwa YouTube. Durahera ku mwanya wa gatanu tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa gatanu indirimbo yarebwe kuri YouTube mu gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda n'abandi bagiye batandukanye, ariko mu gihugu cy'u Rwanda bayita Sikosa rero ni indirimbo ya umuhanzi The Ben, Tiger The Ben. Ni indirimbo rero yakoranye na Kevin Kade ndetse na Element. Ku mwanya wa kane haraza iyihe ndirimbo? Ni indirimbo y'umuhanzi Chris Easy, ni indirimbo Sekoma. Iyi ndirimbo Sekoma rero nayo iri mu ndirimbo zagiye zirebwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turahasanga iyihe ndirimbo? Ni indirimbo yitwa Niyo Ndirimbo y'umuhanzi
Ngabo Medali ikaba ari ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri rero hari indirimbo Yande, ni indirimbo bana ya Shafi ndetse na Chris Easy. Ku mwanya wa mbere rero hakaba ari iyi ndirimbo. Ku mwanya wa mbere wakwibaza ngo ni iyihe ndirimbo yarenze cyane mu gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda ikareberwa mu gihugu cy'u Rwanda? Ni indirimbo Dugumira y'umuhanzi Chris Easy. Urumva umuhanzi Chris Easy akaba ari mu bahanzi bagiye bagira ibihangano birebwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bikanakundwa. Yari top 5 y'indirimbo zagiye zirebwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda ku rubuga rwa YouTube, ndetse n'abahanzi top 8 y'abahanzi bagiye bakundwa cyane bakagira indirimbo zirebwa zose mu gihugu cy'u Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Kora subscribe rero ku Isano TV Show, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.